Ka shumë mjek në fusha komerciale pra më të famshme, ndërsa më pak ka në profilet të nevojshmet, thot Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke treguar se ministria ka nisur të bëjë analizën e të dhënave të punësuarve në shëndetësi dhe krijimin e politikave për punësime të reja. Me këtë synohet të krijohen politika shëndetësore bazuar në të dhëna të sakta dhe të azhurnuara në kohë. Ова не е само мој пристап како министер за здравство, туку е пристап на нашата влада. Значи, ќе мораме да креираме здравствен систем кој што е компатибилен со нашата инфраструктура. За жал, досега не било така. Вие ќе ги видите бројките, не сакам сега да влезам во детали, да не испадне дека критикувам одредена специализација во здравството. Ќе видите дека имаме голема бројка на доктори во области кои што се повеќе комерцијални, да кажеме, а помалци имаме во профили кои што ни се неопходни во здравствениот систем. Në të ardhmen, kur të hapen vendet e lira të punës në shëndetësi, Aliu tha se do të bazohen në tabelën e krijuar se për çfarë profile dhe në cilat vende ka nevojë. Ние ги отвараме како Министерство за здравство слободни места за специализации. Ве уверувам дека брзо ќе дојде тој период, најверојатно за месец и пол, ќе видите дека сите слободни места што ќе ги отвориме ќе бидат базирани на оваа табела. Нема да бидат базирани на телефонски повик од типот сакам моето дете да биде, не знам, ваков или таков доктор. Numri të punësuarve në shëndetësi është 30.383, prej të cilëve 18.536 janë në institucione publike, ndërsa 13.842 në ato private.